جہل چنین سراونی ایٹ لاسٹ آئے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم I will migrate back to Medina میاسا ترو مکہ تی ووتس کت مدینہ مگر مدین کے نیل ووت رسول کائنات خواجس ونڈو دبسی سکون کت میلن خواجس ونڈو یہ لطف کت میلن بس مدین چن تمل گلیل ملشو الگی سکون مگر رسول کائنات دران مکمز بچ گوپا نبی اسیم پات دون یاری گار چھ سیدنا ابو بکر ہمو کڑ اتی ترے دہت ترے رات خواجس ون دپس یلا گارس مچ اصل چکیا چھ کمرس پیون کڑن دکھ کرت کمر نمرو چھ پیون گارس من لچن اگر ات مقام پہ وہ چون تو میون جناب محمد ابو بکر چھس ونان یعنی نبی تو ہمو اس وندر تو رجو نبر کنے بوش گارس من ما سکا کیوں اس کا ازا دیو گارس من سکا چیز اس کا ازا دیو میانی نبی کریو نبر کن قرار گارس من چھ اندر کن وشن سیدنا ابو بکر یہ چھ جوان دون نماز پڑھن ہمیں شو باسن چاہت کیا صحابیوں تو خود who is the good person than Abu Bakr Siddiq ین پنن مال منگوست مال گتو جان منگوست جان گتو مگر اندر صاحب سیدنا ابو بکر گارش صفائی کر فرمان گارش گمت واریہ سراخ یہ سرچ آمد اور یہ کیا زاو یا حضرت عیسیٰ سن کلمہ ایم چونت عیسیٰ ایم چو بوزت عیسیٰ سے شواری آخر نبی جناب محمد ایم کو تمسا سوال دبن سکوتی ات ونو سوائت مکت مدینہ دبن اگر بہ تور گس ات ختم میں لوگ پانا دبو سروجی ترین دون ترین راتن گارس اور رسمت ایم دو پانا اتی شموک غنیمت ببیا اتی کر دیدار محمدو یہ ابو بکر صدیق چھو گارس صفائی کرن گارس گل صفائی کرن تاہم دتن اجازت جناب محمد رسول اللہ فرمان گارس کجل پل پلو سکل ایمن زد کرن برابر آخ زدہ روزی علیہ آئیتو پل پائی مبارک سیدنا ابو بکر صدیق کنا زدس پر تاہم دتن اجازت محمد تکنس میں آئین نبی والا از امر انتر رسولی کائنات الکشمز آرام الآس تلگو صرف اندس پائنا زنزیر اندس ابو بکر صدیق زیر اتما وقت پائی تھوڑ یل صرف ہست باسا یشن جائی تراون انتوش ٹوپ اندس سیدنا ابو بکر صدیق پائن یل امیش زار پایا ایر گوشو مز اوشانو بھل پیاروی محمدو نبی چھس ونن یارا بین ہون چیا پھیرن نا میان نبی یارا کور ہون چیا پھیرن نا میان نبی یارا ماج ہون چیا پھیرن نا میان نبی ابو بکر تل کو دلیل دمنس میان نبی تلواتم سنفرن زخم یہ جسم پالم زارس من یا رسول اللہ دمنس یکل ہا پائی انت اللہ تمتن پائی نازن فرمان نشد عودی کنت نشد عزوی کنت قرآن قربان اذ یکون لصاحبی لا تازن الا اللہ معنا انچنا اندر کن گارس نبر کنائی قادر الجماعتی وطد گارس نبر کن بلو کن جو ابو بکر صدیقی ان خور وچن بنس نبی ہوئی کیا آئے قرآن المنس اذ یکون انتمو یارو پان من کلام کر نبی المنس یارا مخوص ایسا چترین ذات پاک حضرت آج بجل درائی مائگریشن کرت مدینہ سکن مدینہ کیا لوش خبر یور چون جناب محمدو ہم جو گوڑنک دو وادیہ سنا چو پہاڑا تاثت پرارن فرمان اورانو گوڑنک دو تو جناب محمدو دویم دوستی کو یم چو تایت پرارن ام دو چال یلیت مارا چونا چیری بوڑ بوڑ چی نیرن پت گاڑا مگر لکڑ بچو تویت اتی آتیل تریم دو ووتان امو بچو وچ اور چی پاکن جناب محمدو امو تجھ کرے اگدبک طلعان بدر علینا من سعی یات الودائی وجبت شکر علینا مدار للہ بائی مدین کو نیرو نبر یورو جناب محمدو
ام بروٹ وچ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرواجن مکانس دون مکان فرمان موس مکان اوتا غریب یم خان سیرن ہو ابو ایوب انصاری چھ امس ونن سی کیا ذات لیون دمس یور چھ محمد دمس اب سکن گئے سانے گرے دمس اگر نہ سانے گرے بہ تو تی نیر یبر میلس گرس پہ نظر جناب محمد میلس گرس پہ تائی جناب محمد رسول اللہ نظر فرمایا مدینس میں ووت نبی صاحب جبریل چھنا سیکرٹ ٹاک کرن وہی وہی دمس نبی ات اونٹ تراو ہاکل یل یہ بہتتی دمس یہ تو اونٹ رکی تتی تھا تشریف تواریخ سیرت کتاب چھ بر بر یا سور کے ان گرس مز یا گرس مز حضرت ابو ایوب انصاری سن خاندان ڈون ادیس رسول کائنات زمین سا دپنی زمین کو اج دپو سیاہ چھ دون بھائی بارن اکس اوس ناو سہل تو بیکس اوس ناو ساحل یم ان دربارس میں جناب محمد بیلمونی من یارن او یارو کہن چاہیے زمین آنے یا رسول اللہ تائی کتا مول تیم چکرمت انتقال تائی کتا مول تیم چکرمت انتقال فرمون النبی عبدو سا گیا میں شوق بلاؤں مسجد النبی اس زمین نسبت کیا یہ زمین چھوا تو دیون تو بس احساس دمو یہ تھے یا رسول اللہ دمز نالا یہ تھے رکھ کائنات نبی لدمز نبی جتو یارات دبن لالن یتیم چھپائی کت کنچ زندگی گزارمت محمدو دبنیم بائشتے چھو یتیم کیا ہے یتیم انہوں زمین مفتی جناب محمدو آیت ترون نظر سیدنا ابو بکر صدیق فرمان نبی اس ابو بکر صدیق سن مال اتکن خرچاون زنوس نبی اس مال تو پنی تبنس ابو بکر کار مال ادا المسجد نبی خطر کیا ہے تو زمین بہرحال میں نے بزرگ دوستو ان سیرت کی کتاب چھے بیر بیر آج اس رات چھے رب شونن the grand night is better than 1000 of months یہ رات چھو ساسو رہتو خطر انزل مگر کیا پتا ونکینس یم جوان تکبر کیا ہے ڈگری کر میں نے بزرگ دوستو کیا پتا بیکس شبس آسوا کیا بس تل فرمایا جناب محمد رسول ادبو اولادکم علی ثلاثت الخصال تو بنیل چینس گرس میں خوشی سوئی بچ سوئی ذات پاک کے حضرت امیز دیجی ترچیز اس کیا چھو گوڑنت بچس دیون یوٹیوب آتھس مز چینس مز چین چھنس فی کن چیز اس وچھو تی تاچ لکھت میڈ ان چینا ریزن آج ریسرچ کرن یہ کیا چھو آپ سے لکھت دپن یہ موج سوین چھنا سا حاملہ سوین بین موج یہ امساتی کرنا تیش امیق اثر پرون بچس پر یہ سوین بین موج اس آج دوران یوٹیوب چلاؤں تو بچ کی تاثر مفید دیجو اچھ شاید پائی اچھ مسلمان بیشن مسلمان دساس سوہاس من گوز بے جمونس من بنگلہ دیش تاچھ اوتا گرم انسان چھو نیبر تحکر میرے تاچھ اس میں تم سنگ مار دو عام دن مزروزار ہو میں تو تمہیں کیا دلیل دو آج مولود جناب محمد anybody celebrating birthday without dance without music کیا تو فکر ہے جناب محمد رسول اللہ کیا چھو تم جو قرآن پرن عام دہنمس چمکلے ماہ رمضان تو مسجد نہیں پائے چمکلے ماہ رمضان تو امام صاحب یو ہاں یہ تو شو نماز یہاں چھا تقوی چون چلو دینا ایز ہنس ایک بیج نماز یاد آج کم خاطر چھو مسجد سب بر بر کرن آج اگر 8 منٹ لیر گس امام صبح 8 پہ جواب تم چیز پنس اولادس یہ اولاد لائن ٹھیک کاندر کلس البتہ اللہ says us do not off in front of parents اگر چھ مولس داخل اف کرت تمام چان عمل زائل اف کاندر آئیں گے دور کے بعد اگر اف کرت گوڑنے کیا میانے نبی دپن یل سے اولادی خوب نبیکم امیزیز نبی صبح قرآن بروت نبی صاحب المحبت نبی صاحب المحبت کوئی جوانا دا سم دربار میں کھڑا without cut یہ سوائنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماج کے انس پانس تعاون
پت کت گسی ماج ہند قبر پہ فاتح پرنے نبی صبر فرمو تو سید گریف مدوس فی کن جمعہ دوس ماج ہند قبر زیارت کرن اد کیا میل میانے نبی رب تلی تمن سے تمن بخشن آسامت رب تلی تمن سے تمن بخشن آسامت مگر گوڈنک دیزس نبی صبر تو نشن یادی تھا نبی صبر دویم کیا کرا تو قرآن تریم دیزس حب اہل بیت تیل دیزس اہل بیت تنہون یک نبی صبر فرما حسین is me and I am from Hussein تیم وہ حسین اصل محبت کن تیم کرو محبت جناب محمدو اہل بیت کم یہ اسنز پہی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسس اسنز پہی ات سیرتس پہ پور کتاب مطالعہ کرو یہ سیرت آو یار ہاں یہ ٹرانسفارمر نا پاور ہی پاور پہ سے دن گر پہ گر ہاں تک پہ کنورٹ تیل من لائٹن روشنی یل یہ اندر گسی نا ٹرانسفارمس پاور تیل چمکی چون سوری پان یل اندر گسی نا تیار روحانی مضبوط گسی چینس رویسی پانے لائٹ یل اندر داغ لگمت اس کیا لائٹی یل اندرونی خراب تو اس کیا لائٹی میرے بزرگ دوستو ماہ رمضان یہ پیغام یہ ریتس روز تھوت تاکہ یہ پگہ شوال کس فجرس نماز تاکہ یہ شوال کس مغربس نماز ان سے دبک شاید ماہ رمضان اس مکلیا نہ آج ہی ماہ رمضان یہ شب قدر اگر میں بیاہ کسی نصیبس تو ون خدایا میں دے اکوئی منٹ بکھسا بھی بکرا عبادت ذات پاک حضرت تتونی قرآن چکا وانتاد یوم ایہم مجرمون نیر مجرمہ بت خاکری نیونی جہنمس صحیح میں دنیا تے سامت تاک کیا کرو تم ساتھ رو دینا یا ذات پاک حضرت تم ساتھ زندگی ہو سی تم ساتھ جوانی زور ہو سی کیا جی مشرو وہ تم دو ذات پاک حضرت مگر آج یہ آیام چلن اتکم من النار آخری آیام چی آزائی چی آز ذات پاک حضرت میرے بزرگ دوست یہ جہنم چکیا اکسا چو بیان کرن جناب محمد رسول اللہ فرمان اچانک نبر کی آواز صحابہ کر نبی سوال اسلام کوئی بلائی میانے نبی اسلام یہ آواز کس گئے دبنک یارو اگر بو ون تو ہیت رہی کھینتے نبی اسلام دو زو ون دبنک یہ جہنم بنیاو تم ساتھ لوگ جہنم اس کے سوئی وزاد سے کس سال سو کوئی وزاد جہنم کس سے کس سال بزرگا دوستا اگر تو شیط وری گسیت تو دپوئی میں چکیا گئی حاصل تو دبک مولی سے میٹو اوشتیم شیط وری درائی میں نگون کہیں حاصل میں شن پائی رہتا نے اسی جوان یہ امام اس پتہ رہا بھی پرن آج قبر مز ہاں یہ سمجھ یار اس تے مزن منو رات شنگ جے امس نشنگیا سوس نے یہ لیو تک زروان کلس پر تد کس کی لود اینی گٹو اس نے کمرس میں باہر روز نسی تد کس کی لود تیلے ون شیخ سبن بیاہ کرے دبن کیسن خبر چھے پوزن سے رے کیسن خبر چھے سیاچا کہاں گئی صاحبو چاہے رے کہاں گئی زیرے اکی گمرا بیدیس تنبی کی جائے کرے دبن موچی ستائی کتمال سنزے کھرمز کڑیو موتن شربا چانن سنبھل جائے سن کھلو گیا سینت کا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ بروزون سائے سائے یا محمد بسار جائے جائے
وسلم عليك يا نيران بللتي لو بهاري دمل ولي شان راي يا محمد الله يا رسول ساری گناہگار چھنا گناہوں سے برت گناہن ہند بیمار ات کڑی نبر آز کرو منگ منگ ذات پاک حضرت میرے بزرگ دوستو یہ گناہگار چھنا نماز دیون اچھا امس مسجد کمیٹی آسان دول وچھن یہ بچار بہرن پہ دویمہ لٹینس بکری یمن ست ربس یہ یوتہ خوش لگان امس یور تو بان ثوس گناہ کران میں چون پھیران ثپور ثلان مگر یل بس مسجد کمیٹی چھنا دول وچھان تو اسن تراؤن یہ بچار بہرن دویمہ لٹینس رسول کائناتن فرمو اس کنسن توب کرنس پہ اسن ولس خدا تیتس کالس ماران یتس کالس نا ات گناہس من پھسایا دنیاہس من ذلیل کرس توب کرن والن ازن واسن تراون یم خدا اس کلوز یم خدا اس ٹھٹ رب شمن ست محبت کرن والا ات کڑی نبر بس گناہگار سے کل آس کرتم پاس میں بھی سون گناہگار سے کل آس بڑھ بڑھ اس آواز گناہگار سے کل آس یوم ملیک روی سوراس کرتم ملیک روی سوراس گناہگار چیکن آس نیاسا لک چار گوزائے بڑیت کر تو میون پائے نیاسا لک چار گوزائے بڑیت کر تو میون کتی کیت آس کتی کیت آس کرتم نبیو کتی کیت آس کتی کیت آس او گناہگار چیکن آس گناہگار چیکن آس جوالا ین کا مولوی یخت مز فسری آج ہی سارنین مغفرت بلن نلا ہاں حیث تا ہوش تا جو ان کو سنس دلخص مزک بس ان کر منشن جناب محمدو آز بلن تمن تم مغفرت کی میانی نبی کم تمن اس زکاة یاز دیون ان زمین آز مغفرت نہ یوتانس سو توب کر غسل کر توب کر توتان بنس مغفرت دویم کس میانی نبی تمن اس رشتہ ساتن بلا حضور رشتہ دار سناس گسنی کس گئے تیم کم میانی نبی تمن اس مقبرس پت اصول اسراون تمس بلو آز مغفرت کی یہ مجید آسن ترو تمس کیا ویس ژورم کم دپن یم غیبت آسن عام کرن الغیبت اشد من الزنا نبی نش آخا یارا دمس بلگے بلائے میانہ نبی نبر کنجا خاتون زم چھ روزدار اد ون کیا دمس امن دے اجازت ان سٹراون فرمان رسول کائنات ترو تبسم دمس ان کچھ روزدار یارن ونسمو چھ صرف سارے یوت کھمت میانہ نبی یمو نے تن پت کین کھون دمس یمو چھ کارتان سٹرامت یم خاتون ان دربارس من نبی فرمود یمن تو بان زبرو کن یمن انگل دتک اور خود خون تماس ہائے خاتون تو کیوں کھمت نبی فرمود یمو پر غیبت یمو کیوں پنس منتز باعث ماس تو روزات غیبت کرنا
ژےٚ چھےٚ پَیی غٲبت کیٛاہ گٔے یُس غٲبت کَرِ تٔمِس بَنیو نہٕ آز مغفرت بیٛاکھ اوس میٛانہِ نبی دوٚپُن یُس بے غسل آسہِ عام روزان غسل آسٮ۪س کھسان تہٕ پتہٕ آسہِ نہٕ کران بیٛاکھ اوس دوٚپُن یُس نٮ۪ماز منٛز سُستی آسہِ کران تِمن چھُ قرآن وَنان فویل للمصلیٖن وول ٲسِو نٮ۪ماز پرن والیو برباد گٔژھِو نٮ۪ماز پرن والیو رب دپان مےٚ چھو نہٕ یہِ نٮ۪ماز قبوٗل یتھ منٛز تُہۍ سُستی تہِ پَیی آسیو نہٕ أسۍ کۄس نٮ۪ماز چھِ ادا کران تتھ منٛز تہِ چھو نہٕ بیٛاکھ کٲم دوٚپُن ییٚمِس مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدۍ نافرمان آسان اگر نہٕ ہُم چیٖز اَسہِ منٛز چھِ یہ مول موج چھُ سانٮ۪ن گرن اندر سارنٕے ودان کٕہٕنۍ چھُنہٕ سُہ ییٚمِس مول موج گرِ رٲضۍ تہٕ خۄش چھُ ہاں وٕچھان چھُ KYC چھُ بٔرۍ بٔرۍ گژھان اولڈ ہوم یِم چھِ بٔرۍ بٔرۍ گژھان سٲنِس مٲلِس ماجہِ چھُ وٕنکیٚنس غُلٲمی ہٕنٛز زندگی سانہِ گرِ پیوان تُلٕنۍ یونیورسٹی منٛز گوٚو میگزیٖن اکھ حالٕے رِلیٖز تتھ منٛز اوس آرٹِکل اکھ اوٚنمُت کہِ موج اکھ ٲس سکوٗلس منٛز پرٛایویٹ جاب کران أمِس اوس نہٕ خاندار کِہیٖنۍ أمِس اوس اکُے نیٚچوٗ یہِ ٲس أتھۍ سکوٗلس منٛز جاب تہِ کران نیٚچوٗ اوس أتھۍ سکوٗلس منٛز تعلیٖم تہِ حٲصِل أمۍ دوٚپ اکہِ ساتہٕ دوٚپُن بہٕ گژھٕ پننِس نیٚچوِس کلاسس منٛز بہٕ وٕچھِ یہِ چھا پران ییٚتہِ چھُ نیٚچوٗ اگر مول آسہِ نہ سۭتۍ یہِ چھُ منٛدچھان مٲلِس سۭتۍ پکنس مےٚ ما وٕچھن یار ژےٚ چھُے مول غریٖب أمۍ چھِ چانہِ موٗجوٗب سختی تُجمٕژ فرماوان ییٚلہِ موج ژاے کلاسس منٛز اَتہِ ترٛٲو أمِس یار وسُن دوٚپُس یِہے گٔیے ژےٚ کٕہٕنۍ موج أمِس لڑکس کھوٚت شرارت ییٚلہِ گرٕ ووت أمۍ تُل ماجہِ تھپیر ماجہِ ووٚنُس گوٚبرا کیٛازِ دوٚپمس ژٕ ژایکھ میٲنِس کلاسس منٛز موجی مےٚ ترٛوو یار وسُن دوٚپُکھ ژےٚ گٔیے کٕہٕنۍ موج یِہے دوٚپمس واژ نہٕ بہٕ چٲنِس کلاسس منٛز کِہیٖنۍ ییٚلہِ بوٚڑ گوٚو نکاح کوٚرُس گرٕ والٮ۪ن دوٚپنس أسۍ روزو سپریٹ الگ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ چانہِ کانہِ ماجہِ سۭتۍ روٗزِتھ أمِس سوز روزگار ذاتِ پاکہِ حضرتِ یہِ بُلو أمٕے سکوٗل والیو دوٚپُس ژےٚ کتہِ کٔرٕتھ یہِ تعلیٖم حٲصِل ژٕ غریٖب گرس سۭتۍ اوسُکھ أمِس بدقٕسمت جوانس پیٚیہِ یہِ موج یاد دوٚپُن بہٕ پرنونس أمِس پیٚیہِ یہِ موج یاد دوٚپُن بہٕ پرنونس ماجہِ اَمے آو اور واپس پٔژھۍ بٔستی منٛز ییٚتہِ موج چھَنہٕ الگ ترٲومٕژ اَتہِ چھُ ژانٛڈان اَتہِ چھُ دروازٕ بنٛد یہِ چھُ دپان کرٛیکھ کرٛیکھ کران میٲنۍ موج کتہِ چھِ اَتہِ ووٚنُس ہمسایو ہا ژےٚ یہِ بدقٕسمت جان یُس ماجہِ ہٕنٛدِس جنازس منٛز تہِ آو موج چھےٚ نوٚمُت نیٚچوِس چھُنہٕ خیالٕے موج چھےٚ گُزریمٕژ نیٚچوٗ چھُنہٕ آمتٕے دوٚپنس تٔمۍ ما کینٛہہ تھوٚومُت میانہِ خٲطرٕ خط آنہٕ تٔمۍ ما چھُ لیوٗکھمُت ییٚلہِ خط وٕچھ أمۍ سٕنٛدۍ نیٚچِو اتھ چھُ لیکِن نیٚچوا ژےٚ پیٚیہِ میانہِ موٗجوٗب اِنسلٹ تُلٕنۍ کلاسس منٛز مگر ژےٚ ما چھے پاے مےٚ کیٛاہ جاکٕس موجی بالا گٔے بلاے زوٗنٕے موجی بالا گٔے چانہِ خبرِ بلاے موجی تلے ہُشار گژھ 2 گزن زمیٖنن تل چھِ موج ؤژھمٕژ تتھ چھُ لیکھِتھ گوٚبرا ییٚلہِ ژٕ لۄکچارس گِنٛدان اوسُکھ ڈاکٹر ووٚن أمِس ووت أچھ تکلیٖف أمِس چھُ اکھ أچھ کڑٕنۍ اکہِ أچھ سارنُن مےٚ دوٚپمس ڈاکٹر مےٚ چھےٚ ایج کٔڑمٕژ مے کٔڑِو أچھ مگر میون چھُنہٕ تھٲوِن أچھ وغٲر نیٚچوٗ چھُ وَدان تہٕ رِوان اما سۄ موج کتہِ یی واپس اما سۄ موج کتہِ یی واپس تیٚلہِ درٛایاو حضرت عیٖسا تہِ اکہِ مقبر کِنۍ تتہِ گٔے قبر یَلہٕ تمہِ منٛز درٛاو جوان اکھ سُہ چھُ خرسٕنۍ پٲٹھۍ کرٛیکھ کرٛیکھ کران أمۍ کوٚر معلوٗم یہِ خبر کٲنٛس اَتہِ دوٚپنس ماجہِ کیٛاہ چھُ میونُے جوان دوٚپنس موجی أمۍ کیٛاہ کوٚرمُت دوٚپنس بہٕ ٲسٕس نٮ۪ماز اثر پٔرِتھ یاو اورٕ نشہٕ کٔرِتھ مےٚ دوٚپ أمِس تلا ما ہسا نشہٕ کران أمۍ دوٚپ موجی دۄہے چھِ خرسٕنۍ پٲٹھۍ بولان أمۍ لوے مےٚ رویس مےٚ تُل اَتھ تھوٚد خۄدایے تُل زن روزِ معاشرس منٛز خرسٕنۍ پٲٹھۍ بولان ماجہِ ہُنٛد دُعا چھُے نہٕ قبوٗل ماجہِ ہُنٛد دُعا چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ قبوٗل چھُ گژھان رد چھُنہٕ سُہ گژھان توے چھِ وٕنکیٚنس سٲنۍ جوان بے روزگٲری دادٮ۪ن منٛز گیٖر موسیٰ صٲب کھوٚت کوہ طورس ربن دوٚپنس اوٚتام اوسُکھ نیران وٕنہِ کھٔتۍ زِ ہٮ۪س کٔرِتھ خۄداے کیٛازِ دوٚپنس ییٚلہِ ژٕ نیران اوسُے ژےٚ ٲسٕے موج پٔتۍ کِنۍ دُعا وٕنہِ گوٚکھ ژٕ دُعا نِش محروٗم
یہ ونیو تم من موج زائے یہ ونیو تم من مول گاو ژوٗرِ ژوٗرِ ییٚلہِ تِمن مُصیٖبت چھِ یِوان کمر چھُ پھُٹان تِم چھِ کوٗنس منٛز آسان ودان اگر ییٚمِس مول موج نافرمان چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان چھُ تٔمِس تہِ بنیو نہٕ آز مغفرت توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ سُہ توبس منٛز اما یہِ توبہٕ کیٛاہ گوٚو اَسے دۄہے چھِ ختمہٕ سۭتۍ پران نہ یہِ چھُنہٕ سُہ توبہٕ یہ سہ توبہ توبہ اللہ توبتن تفسیرن اندر لکھن یہ گو سہ توبہ یل گائے دود وچان پتہ کھانا دنیاس مز اس دودس واپس دی تھنس مز بچ گھا دپان یہ توب کر گنہن بی دوبار وچھک یہ توب کر ہاں ژاے ختمس مز بس زی سی دس کریکھ یہ گوا توب یہ گوا توبہ زٕ قسم اکھ گو توب بیاکھ گو استغفار استغفار گو امہِ آیہِ انسان چھُ گناہ گار أمۍ ترٛوو گناہ أتی سمجھ حظ یِوان أمۍ ترٛوو گناہ أتی مگر مسجد چھُنہٕ یِوان یہِ رُکیٛاو أتھۍ پویِنٹس پٮ۪ٹھ أمۍ ترٛوو گناہ تہٕ ترٛووُن بیاکھ گو توبہ یہِ تہِ اوس گناہ گار أمۍ ترٛوو گناہ تہِ یہ امامس پہ تکبیر تہ یہ گناہ گار یہ آو مسجد تہ یہ گو درسگاہ تہ یہ دارالعلوم تہ پران ام قرآن تہ پرن ام ساری چیز آج شب قدر من قرآن نزول گومت یور گھت دی قرآنس نظر سہ ما ماجہ سکول کتابن ست آٹو وولس کورمت اس کم پور قرآن اس ٹچی کور قرآنس اما یہ واز بوز اس واریاہ یہ باسنی امت یون واللہ گئی یتھ امتس we are suffering a lot of tension we are suffering a lot of nowadays lot of tension ہاں بس اس تو فیس بکس پہ کومنٹ کرن تو مولویس کراس دن امت گئی یہ ڈیوائڈ یتن کا حد چھو اللہ اس مسلم جوان چلان تو کرسچن پھیرن وچھو کالجن تو یونیورسٹین مز اس کچھ ہوندا اون تو سکون اسلامس مز داخل اس پانی چلان کیا ہے دپان آج صرف فتنہ یت آج صرف مولی آخر کس پتہ ہم نے مولین تک دستاری لاگن میں دیجو معافی بس فتنہ تو لکھی امت کر ڈیوائڈ امت کا ڈیوائڈ ایسا ونکن لکن وہ واز بوزنس کیا تم سے تم اس کیا مطلب زن چھ تصریح گمت نعوذ باللہ مگر رسول کائنات اس دینچ دعوت دون مرتس اب دعوی یل تھی پڑھو رسول کائنات دین اس پالاون تس کم مرتس اساس میں بزرگ دوستو توبس من انسان ضروری یون یوتان توب کر انسان ربس یہ توب کرن وول پت واریاہ پسند if you remember me I will remember you ربن ہے تو یہ کری یاد بکرو توئی یہ تو نہ کری یاد دبس خدایا آئی سی کون بارے مچارتا بائٹ دیس کرے ویڈیو آٹھ نمبر دبس خدایا آئی سی کون بارے درے سخیل تیر بچوس رت چارے اب چکلا چار نہیں ہوں چار سازا چچوک آن وار نہیں ہوں دلے چچوک ہسے تن کرنی داست گیری چچوک بسے تن جوانی رسیت گری چچوک بستن دیوان رست گری ایت مجھے بیان کرن جناب محمدو شب قدر ہنز بیسی کیا چھے ریزن کیا چھے رسول کائنات اس ممبر اس پر بیان کرن
بنی اسرائیل اخ ولی تم سے ذکر اس کرن تمش ناو شمعون رحمت اللہ علیہ نبی شم سے ذکر کرن دمس ہو یوس اتا بوٹ ام چھ ساسس ورس تھمز کنٹینیو روز یوت نکن ام چھ قیام اللیل تہ کورمت کنٹینیو اتو یوت نکن یوس جہاد تہ کرن فی سبیل صحابی چھ بوزن تم سن تذکر مگر دمس یلی لکن مز گو مشہور یہ عبادت کر تمو دپ اس کت کن کرون یہ قید تمو پھسو شمعون سز خانداری دپس أسۍ دمو ژےٚ اعلان ژٕ پھساون پنُن خاندار سُہ اوس بہادر ہاں توے چھِ خاندارنہِ گژھِ نہٕ سٲری راز ونٕنۍ یہ شمعون چھُ شٔنگِتھ رحمت اللہ علیہ خاندارن تُج تہٕ أمۍ گٔنڈِس رز سٲرسٕے پانس ییٚلہِ صبح گوٚو ہُشار أمۍ دوٚپُس یہِ کٔمۍ مےٚ کوٚرمُت أمۍ کوٚڑ واس تہٕ رز آیہِ ژھٕنِتھ خاندارنہِ ووٚننس بہٕ اوسُس گِنٛدان بہٕ اوسُس وٕچھان ژےٚ کوٗتاہ طاقت چھی بیاکھ رات گٔے یہِ چھَنہٕ دٔلیٖل کِہیٖنۍ کِتاب پٔرِو بیاکھ راتا گٔے أمۍ دوٚپ ییٚمِس گوٚو نہٕ رزو سۭتۍ کِہیٖنۍ بہٕ اَنہٕ چین یہِ گنٛڈن بہٕ فرمان شمعون رحمت اللہ علیہ صبحٲے ووت أمۍ دوٚپ بہٕ کٔمۍ گوٚنڈمُت أمۍ دیُت بیٚیہِ ولگتن چینہٕ آیہِ سارے دوٚپنس بہٕ اوسُس وٕچھان ژٕ کوتاہ بہادر دوٚپنس مےٚ چھُ اکُے چیٖز یُس مےٚ پٔرِتھ ہیٚکہِ سُہ گوٚو میون مس اگر مےٚ مسوال سۭتۍ مےٚ گنڈِ کانٛہہ یِہوے چھُ مےٚ ریٖزن خاندارنہِ لوٚگ یہِ راز پاے أمِس چھِنہ ہورٕ ہُمو یہِ کوٚرمُت أسۍ دِمو ژےٚ انعام أمۍ تو آرام خاندارن ژٔٹۍ أمِس 8 وال مسٕکۍ گٔنڈنس پانس صبحٲے ییٚلہِ ووٚتھ یہِ چھُنہٕ یعنی ہٮ۪کان گٔژھِتھ نبی چھُ یارن فرماے أمۍ سُنٛد ذِکر صحابن گوٚو پانہٕ ؤنۍ تھوڑا دوٚپُس نبی تٔمِس ٲس عیٖسا آمُر تٔمۍ کٔر کھُلہٕ عبادت اَسے کمٕے چھِ غم گوٚو جناب محمد رۄبن دوٚپنس نبی غم مہٕ کر ژےٚ دِژمےٚ چٲنِس اُمتس اکھ سۄ رات یُس تتھ راتس بیدار روزِ ساسس ؤرِیس أمۍ کٔر عبادت تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب میلس یتھ راتس منٛز تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب میلس یتھ راتس منٛز میانہِ بُزرگ دوستو مےٚ ووٚن گۄڈٕنیتھٕے طالبِ دُنیا چھُنہٕ بنُن طالبِ مولا چھُ بنُن ہاں طالبِ مولا یِم بنے تِمو کیٛاہ لوگ تۄہہِ آسیو پٔرمٕژ یہِ کِتاب اکھ مولانا رومی اور شمس تبریز کا ملاقات مولانا رومی چھُ مفتین پرناوان کمل حظ یہِ چھُ واریاہ عٲلِم کِتاب بیرا چھُس برونٛہہ کَنہِ جہلمس نِش یہِ چھُ پرناوان مفتین اپٲرۍ درٛاو فقیٖر شمس تبریز شمس تبریز ییٚلہِ اپٲرۍ درٛاو یہِ بیوٗٹھ أتی بچن منٛز أمۍ دوٚپ مولانا روٗمس یی چیٖز اے مولانا رومی کیوں یم کیوں کتاب دے رہا دمسلم دارن چاہیے یہ سمجھی علم شمس تبریز اس خود شرارت کھسیس نا اے وہ صحیح نہیں علم سمجھ ان سے شرارت خود ان تجھ کتاب تو لگائیں اس جہنم سے مولانا رومی جس فرمایا ہاں میں اس عمر کتاب نشمت چلیت میں سوری علم ضائع کرو یہ کون سا سوری علم یون ضائع امس اوس پائی جائے شاید ام لگا یہ کتاب کات مز آبس مز امل آس میلے شمس تبریز ووت کتاب کھال میانہ جوان ام تج کتاب آب مز آخر میل والک تو ڈولمت مولانا رومی چھ فرمائی چیز دمس نمی دارن اتاون سی علمین سمجھ ون چھ شمس تبریز ورن مولانا رومی ستینی علم سمجھ کہیں ان تو اتی استاد لوگ عمر شمس تبریزس پت پتہ آج ونن طالب رسول کائنات فرمان بخاری مسلم چکا دبن اخ شخص گھر خاندار ان تو پنس عیال سے بمارو میرا تروزن زمین تلکی ان تو پن اولاد وسط میرا تروزن قبر مز کے ہائے ہائے تل کیا کرو دبن زون انجو مزل جو دبوس کیا جی سانی مارو دبنس میں آلو توب کرنے زنتی موک بارود توب کرنے جوانا یہ چیز مرس توب لگن من مرس نگن فرمو انچل بھی توب بطل قبل الموت ایشو ڈائن گزن زمین تل وسنی مگر توب کرنے یہ زن یور
اگر یہ جوان قبر مز رات ہور کھسے یہ دپو تھی قبر مز کیا گھن مگر ہیکمہ کھس فرما ایم تو پنس عیالس وسیعت یمو کر برابر یہ ٹپرس تل تمس ماز پون تو روز قرآن ونان ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون امس بیٚیہِ گژھُن پگہہ کھڑا ذات پاک حضرت یہ شخص تہ اون بلوت خداین یل امس سور گو نا یہ زولک نا یہ سور لگو یمو جہلمس جنگلس مز ربن دبنک یہ انون یہ واپس یہ سور امس دس بی خداین زندگی دبنس ے کیا وونت عیالس میں زٲلزو دبنس مے آو نہٕ توبہ کرنس زٕہٕنۍ تہِ موقع دبنس ہاں یہ گئی ژےٚ احساس مے چھُ گۄناہ کٔرمٕتۍ ییٚمِس گۄناہ گارس تہِ احساس تہِ گژھِ ہاں بوڑ بدقسمت چھُ سُہ جوان یُس گۄناہ کٔرِتھ پننٮ۪ن یارن منٛز گۄنہُک تذکرٕ یہ چھُ دپان شاید تہِ چھےٚ مےٚ کوٚر یہِ گۄناہ تہِ چھےٚ مےٚ کوٚر یہِ گۄناہ موسیٰ صٲبن کوٚر خۄدایس سوال دوٚپنس خۄدایا فسائلن اگر ژٕ سٲیل چھِ یِوان چٲنِس دربارس منٛز ژٕ کیٛاہ چھُس ونان دوٚپُن بہٕ چھُس تٔمِس ونان موسیٰ لبیک ون بندہ کیوں گژھی بہٕ چھُسے حٲضِر دوٚپنس خۄدا ییٚلہِ روزدار چھِ یِوان ژٕ کیٛاہ چھُس ونان دوٚپُن بہٕ چھُس ونان تٔمِس لبیک ون بندہ بہٕ چھُسے حٲضِر موسیٰ ووٚننس میانہِ خۄدایا ییٚلہِ ژےٚ گۄناہ گار چھِ یِوان ژٕ کیٛاہ چھُس ونان دوٚپُن بہٕ چھُس ونان تٔمِس لبیک 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 ون گۄناہ گارا کیٛاہ چھُے ضوٚرتھ بہٕ چھُسے بوزان بہٕ چھُسے جواب دِوان گناہ گارس ترے لٹ کرہ کرہ خدا اور دون دپان گناہ گار اور کوتو ژلکھ اور کس ہے مٹ میانہ وغیر نہ ہے مٹ کہین اگر کٲنٛسہِ پنُن تکلیف ونکھ سا ترٲیی اسنُے اگر کٲنٛسہِ پنُن مصیبت ونکھ سا ترٲیی اسنُے بس اکے ذات ہے یۄس ژےٚ پردٕ کٔری ذاتِ پاکہِ حضرت بس یۄس ژےٚ پردٕ کٔری ذاتِ پاکہِ حضرت میانو جہنم کلار آزاد چھو آزادی عیام چلن پل پار کرو ام نار نش آزاد ہاں یہ من آزاد گو تم خوش قرآن کور بیان save yourself and your family بچائیو پل پان تی بھی بچائیو ورنہ کور قرآن بیان everyone is lost ساری چھ خسارت سوز یوتانہ سہ پن پان ہیکہ بچائیت فرما روز معاشرس مز اکھ دۄہ 50,000 ورین برابر اکھ دۄہ آسہِ 50,000 حضرت جبریل علیہ السلام آج دربار جناب محمد رسول اللہ اشو ولن میان نبی نوچی جنت نوچی جانم میان نبی آج جبریل پت کیوں وچھت دبنس میان نبی اس جہنمک نار چھنا یا سا زول خدای ساسس ورس آد بنے پت شکل وزج ریڈ کلر جبریل ابھی کیوں وچھت دبنس پت زول بھی خدای ساسس ورس نار یا بنا سفید جبریل ابھی کیوں وچھت دبنس بھی زول خدای ساسس ورس نار یہ بنا کرہن کربلا شمس میں تنن تسیوچ شمس میں تنن تسیات دبوس پالیم سکن لکمو لاکل کھٹون حقس نشپا مول کر اپس عیال خطر مول کر ژوٗر تہِ عیال خطر مگر پتنہ چھُ کُنسٕے زٔنِس سُے آسی سی کلزے حاضو سیاہ بسری اندیش کاسی حاضو پایس پتو زوا طلب پہ پایس طلب پہ پایس یہ چھے ان کے لئے رات ہن ٹائم رب چی کرہ کرہ کرے چھاکا مگن والا مگن بکر سزا تا
بس خدایا چھ بے اولاد خدایا چھ بے روزگار اسی خدایا بے کار کہتا چھ میں ونن ایسا چھ مولوی صاحب گمت واریاہ کال خاندرس مگر اولاد چھ لوگ چھ پان تہ دِوان لوگ چھ کت تہ کران خدا یہ میں دربارس من بے اولاد من سوز اولاد یہ میں دربار سوز اولاد یہ میں دربار سوز مگر جبریل چھو دربار سے بیان کرن جہنمک ناب تذکر اے ملک میں جہنمک اس داروک چھو مالک اس داروک چھو مالک علیہ السلام مگر یہ جہنمس چھنا گسن یہ جہنمس کیا عذاب دبن جہنمس میں چھو ساری خود کام عذاب ایمیشی دیون نارو بوٹ ایمیشی اندرم خزن ساری امچی مس اوس کے مسجد اسے دیوان کریکی نارس من دزن وول خدای ایسا لجی نارس من بچ فرمون چجان ساسن ورن چنو جواب میلن ابر چھ ہیر کھسن یم چھ دپن شاید مسوز کھن ذات پاک حضرت رب چھ ون مالک علیہ السلام ہو مالک دی من کن کھن ایمن دو غذا یم کن فرمایا جہنمک ایسا یا بچ ہو یعنی مس کن دی نا یہ تعلیم کرتے والی تھا کہ ہٹ بول وصل دن خدا یہ کیا کھین دو تھی گسے واب سے ان دن بیکرا خدا نارس نز سلا روح ترا اور بیکرے الکرے کینا ابر خیسا انگسن خوش فرمان اور وصل سرحت بیچ ان دن من جہنم میں ٹک ان دن من ٹوپ جہنمک تذکر کرن جبریل کمس نبی صحبس انہوں جہنمس سے تاٹھ نبی 7 درواز گوڑنی کس من دازن منافق اس منافقہ صدق گوڑنی کی جہنمس دائم مسلم دائس فراؤن سن قوم تریم مسلم دازن یہود تا نصران چوری مسلم دازن شیطان قائم کرن ول پوچ مسلم دازن نصران شی مسلم یہود فرمان اتی کر خاموشی جبریل علیہ لیکن فرمانا لما سکت یا جبریل جبریل و خاموشی کی عرض کرت دب نسیت مزمز دائی چون امت یا رسول اللہ فرمان گش مبارکو جناب محمد رسول اللہ نبی چول حجر مزد چول مسجد نبی چون امامت کرنے ون اے نبی چول پایشن کس نبی کون جون یا سائکس گت موز بیوٹ مت جانتی میان خاطر کرن دعا اللہم اغفر لی امتی بڑھ بڑھ اللہم اغفر لی امتی فرماون ابو بکر صدیق اسمانی کرا دب نبی کر عمر فاروق نبی کر ان کے ڈاون ڈاون جنگ اسمن سالن سالن اور چن کنی نظر گسن محمدو امام الجنگلس مزاق چوپان جاب رچا دبوزو اسلام تیتما وشن محمد رسول اللہ دب نسنانا نوشن بزانن کوز دو مگر مگے یہ 3 دہن نمن تیرن یہ چکستان جوان گٹ مزودن مین تیر چن گاست کھون کہیں اے یملائے یمیار امتائی گوٹ مز اچھ نبی وطن سجدس من ابو باکر چون بلا گئی بلائی میون عیالک میں بلائی نبر میر میان محمدو عمر چیز ونن میان نبی نبر میر سر مبارک چون تھوتن محمدو تائنا سلمان فارسی امیر دو بخت سگز دول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی امس نبی ونشنو پیس اپنور فاطمہ تا یلا امخ کو رسولی کائنات ام دس نبی نیر نبر نتولی سر مبارک پیٹھ صادر بول فاطمہ تا ربن ونس نبی نیر نبر اگر فاطمہ نے سر مبارک بول والے قیامت علی بین ٹائم فرمان نبی نبر جاؤ آیت آئی قرآنچ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نبی اس اندر کیا کرن اشتراون النبی نبر دراو
اسن تراول محمد رسول اللہ صحابہ اسمان نبی اسلام کوئی برائے اطالع و شوف تراول دمر رابر وولنے تیس عن کریم چاہتے میں بتیوتا خدا عن کریم کریم چرہ بتیوتا آتا یم سچ رج گسک نبی فرمو بکس خدا تیس کالس روز ایتس کالس پنن امتی جہنمز آقا کڑن تو جنتس واتنان جہنمز کڑن تو کوت واتنان مگر بایا یہ آساوک میں مکرائی محمد ہاں مکرائی سارنین مگر نبی اللہ تو ساکتی چاہی تنان موجود گرازیت خدا سے گرس نظرہ مگر من گناہ گارن ایزون اصل ہاں یہ شور تی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدقسمت چھ صبح تی یت صفن مز بچ اثر میں گوڑنت بچس سے ہاں تر چیز تی یہ بچے کڑ پاک سب چھ تیزس کالس آسان گھر حلوہ کھیون یہ پت تراوی پرنے بچہ چان بروٹ ام سے جائے دس ایک ساتھ گو یل چھن گو ایمان حسین فاطمہ موسوم چھ لکوچ یا سب چچ نبی چھ سجدس مز خود ڈائریکٹ شان مبارکن پر جناب محمد نبی اس تھود وطن کرن اللہ اکبر فرمون دستلی لٹ کر سجد زور سبحان ربی دستلی لٹ کر سبحان ربی میان نبی اسلام کوئی جماعت قربان چکاز کرو سجد زور دبن امام حسین ما پیام بولتے نسایم میں امام الولس میان نبی سکرت میان ما پر دست سبحان ربی العالی کربلی کس مودالس مز دمی بدست جانسا کربلی کس مودالس مز دمی بدست جانسا آزاد رام رمضان تمیائی یارہ آزاد رام رمضان تمیائی بایا زوہ ونیت ما رمضان اس کیوں کرت حاصل ما رمضان اس کیوں گو بایا حاصل فاقہ یاد گیا حاصل دل دز عاشقن کریخ دبن اے ماہ رمضان تلوار وار نیر گنہن نائن ونو چیدیر بڑھ بڑھ اے رمضان تلوار وار نیر گنہن سان اے رمضان تلوار وار نیر گنہن سانن ونو چیدیر میں نے جوان میں نے بزرگ دوستو گناہ سچ برت بس پز زار پار کرن ذات پاک حضرت نماز پڑھن ول فرمان قیامت دئی سارنین جانورن شکر کرن موقع کیا یم جانور چھنا جانور گپن امن تی موقع شکر کرن خدا دی امن تی موقع اونٹ چھنا اونٹ خدا شکر چھس اونٹی بنو تھس گر بنو تھس دان چھا جو نندر ماز کھس اونٹ خدا اونٹی بنو تھس گر بنو تھس کی گر دب خدا یا گری بنو تھس کھار بنو تھس کی یہ کھار دب خدا یا کھاری بنو تھس خون بنو تھس کی خون دب خدا یا خون بنو تھس سور بنو تھس کی سور دب خدا یا سور بنو تھس انسان اسد بے نماز بنو تھس کی اے خدایا سوری بنو تس انسان اسد بے نماز بنو تس کمیک تکبر چھ میانی بایا کمیک کمٹ چھ میانی بایا یا چھ سوری یتی تراون ہاں یل چھ قبر من چھ وسن پت دنے سسور یس گاڑ مز دنے پت دنے سسور توبوتش سوری اترئی چھ یاد تے آب نور پیٹھ بس مقبر پیٹھی سو واپس ات ژٹنے پلو تہ اگر نیرنے یہ بیٹ چھ ساسس دون ساسن لگت آسن ات کڑنے اگر درائے تیل ژٹنے پتہ دن سران سران دت کڑنے ودیو یا دل پہ مول موج ودیو
یمن چھ داغ لگن مالس ماج یمن چھ مشک یمن یل شام چھ بت آسان شیرن یمن چھ نچو ات پلیٹن سن ہرن یم چھ دپن یہ کت گو یہ نچو یمن سے بت اوس شہرن یہ کت گو اما تم چھ آسان ڈاین گزن زمینن مز پان تم چھ آسان ڈاین گزن زمینن مز پان ترومت اس کتن دیت غسل اس کتن پور جناز اس کتن ول کفن تو چھن سن دل نرمن کہین پدن سواری میں جوانس یہ چھن سو تھار گاڑی کہین یہ توبود ژور دن نکھ واتنا ات مقبرس اتہ پہ امام صاحب جناز ساری دیر نہیں پتہ ژے حساب دن قبر مز کیا حساب دن اب کھسا کھڑا رسول برہ کنس علامہ اقبال فرمون دمس خدایا اگر میں حساب وچھو تن رسول کائنات برہ کن حساب بکس روئے ہا رسول کائنات میانہ خطر واریاہ سختی تجھ بکس جواب دن جناب محمد جہانا انت سے ونتر صدرخ واللہ واللہ رات بہ جمعہ چھس پرناوان جمعہ دہ ترو گیٹ یلتن بٹوار دہ گو تم سن جناز مے کر تمس بائکہ ہز ہارن تم ترو گیٹ جمعہ دہ یل بہ ووتس گر بٹوار دہ مے فون سہس گزریا کیا چھ یہ زندگی کمیک نشی اس بوئے درائے مش اوتر ژور دہ برونٹ میون فوٹو دن باس مولوی صبس گۄڈنِکِس صفس باس مولوی صبس برونٛہہ کنیتھ مگر ونکیٚنس چھ ڈاین گزن زمین مز اما کیا گو سانین دلن سان دل کۭتیاہ دوٗرِ گٔے یِم کر نرمن اَسہِ تے مرُن ییٚتہِ نہٕ کٲنٛسے روزُن ییٚتہِ ماجہِ تہِ حساب ییٚتہِ مٲلِس تہِ حساب اما مول پنہ قبر نیچو پنہ قبر مگر ام خاطر چھن کہین تیار گژھان تیار چھن گژھان جوان ام خاطر تیار گژھن ژے ونکیٚنس زندگی گناہ چھکا لیف تل کران گناہ چھکا لیف تل کران ژے ما چھ پاے مے گٔے لایٹ بند تہٕ شاید بہٕ کرٕ گناہ خدایا چھ وہو سمیم بصیر تٔمِس نا چھنہٕ نیندرٕ ٹھوٚل تہِ یِوان کِہیٖنۍ تٔمِس کیُتھ ژٕ ژاوکھ چالٲکی تٔمِس کۄسا چالٲکی ہاوکھ سُہ چھُ چانٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھٲیِتھ ژےٚ مسجد سُہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھٲیِتھ ہاں ژٕ کرکھ راتس گۄناہ سُہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھٲیِتھ کیٛاہ گوٚو یتھ اُمتس واللہ سانہِ بیٚنہِ ما آسن دِلہِ منٛز تیٚلہِ ونکیٚنس زِنہس پونٛسہٕ زینان سانہِ بیٚنہِ ما آسن جیبس منٛز پونٛسہٕ زینان زِنا کرنس سانہِ بیٚنہِ یم اس کالجن مز ہاسٹلن مز پرنہ خاطر تھائے ژے کم اجازت دیت مے ژے کم حدیثن تو قرآن میں اجازت ژے کور پرناون ہے کور اس فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی یعنی مس رخصتی سپدے امس ووت اوش اکیان چھ مول ودن بیکیان چھ ودن فاطمہ یوتا چھ ودن دمس کوری ودن کیا چھ دمس آز پہ موج یاد میں تیتہ سر موجی چھن میانہ نبی دمس ول یہ گر چھ نیرن بیکس گرس چھ گژھن فرمان نبی تہ چھ ودن فاطمہ ونس نبی تہ کیاز تراون دمس آز تان ٲسکھ فاطمہ لباس چھلن نبیس وخش چھ لباس رسول کائناتس آز تان ٲسکھ رسول کائناتس کھین دِوان رٔنِتھ وخش دی کھین رٔنِتھ جناب محمد ہاں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک دمس غم چھُم نہٕ امیُک میانہِ نبی امی موجوٗب چھس ودان یتھ لباس چھم گٔمٕتۍ دُسَت پایور تم چھِنہ نیبرٕ آمٕتۍ وٕچھنہِ أسۍ وٕچھو کِژھ آسہِ گٔمٕژ فاطمہ مہرِنۍ یِمن کیٛاہ جواب دِمہٕ بہٕ یِمے ترٛاوُن اَسُن دمس کر برداش صبر توکل کر ذات پاک حضرت توکل کر ذات پاک حضرت اللہ بزرگو دوستو ات ماہ رمضان سپدا ام سنت انتقال
رسول کائنات اس کور فاطمہ رضی اللہ فرماؤن واجہ دوگے ام سندس دانس دزنس شاہی ولایتن ان 8 سیرہ اور مویل سچ بنائے امام حسین تش کھیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن تش کھیون تائن کر چوٹ تناول حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فاطمہ تو جو سچون گن دج ڈون اسمر جناب محمد نبیان فرمون اس کوری کیا جے سکت کنائک میرے دربار اس ونکلس دمنس میانی مال عزت ردو فاکر ون انا اور سیرہ شاہی ولایتن تاک بنائے سچ میں پہ یاد پنن باب سے محمدو دمنس کوری چگئی تردو فاکر چینس مولس گے پتم 7 دو فاکر چینس مولس گے پتم 7 دو فاکر الجام مبارک تھو تج رسول کائناتن اچھا کہیں گنڈت سین مبارک جناب محمد صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا درود پرن بروٹ آو صحابی دربار جناب محمد یہ دربارس مزا بس توجہ تھویو دربارس مزا رسول کائنات ان پر دشن کو روئے صاحبین انس میں کیا کرتا ہے نبی تو کیا دن میں کن وشن نبی ان فرمونا شوگا چول مکان مسجد خود یور میں نیارا دمس اگر یہ ہل چرچت میں بار بلن صاحبی کو گر وال سیری ساتی مکان بول شوگا مسجد خود چول گر یور تل دی تو میانو بزرگو دوستو بلائے لگو زو وندو یت مسجد چھو آریا کائم تی پر یت آس کرز تی کہ آز کر جو خانے خدا اس مدد تو یہ بچو رب چھو ونے ان تنصر اللہ ینصرکم چویل کڑن چھک چنمل چھک گزراون کڑن مگر یہ بش سید جوان گزراون وگر مسجد کمیٹی تہنش تو کریو من بھرپور مدد اللہ تعالیٰ کرو تو دین دنیا بیوس مدثر صاحب دارالعلوم خاطر تو وچھو یم گلاب چھ تیل گژھن تیار دارالمسنس کھین چن چھ تمن آسن یہ چھن مول ہکن 4 بٲژن پکنٲوِتھ ییٚتہِ وۄنۍ 2.5 بچہ آسن تعلیٖم کران تہنٛد کھین چن کیاہ آسہِ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا بکر نات کلی یا محمد نچن نمائی چلی یا محمد اللہ صلی اللہ بیٹھ وسلم گنزد دو صدا چلیر اللہ پال بوزل شی خدا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں دوستو حاجی لیلہ توبہ یہ رات کمچ توبہ کرنی چھا کمچ موسیٰ صاحب فرمائے اس نے زمانس مزوخہ گناہ گار اس عام گناہ کرن حد خود زیادہ سے گناہ کرن یہ کوٹ بستی والو بس توجہ تو یہ بستی والو کوٹ یہ تروک ایک جنگلس میں دور کن یہ دور کن تروک فرمائے امسوز اسرائیل ذات پاک حضرت امسوز موت ٹائم ووتمت فرمان یہ موت ٹائم ووت امس سکرات زیادہ بڑے ام دس خدا اس کریک امل دشن تر نظر اچھس مولی امل کھوور تر نظر اچھس موج گسن نظر یہ گناہ گار ام دو خدایا بتروز دنیا کے لوگوں سترا کھانے یعنی ام سن انتقال گو
موسیٰ صاحب آئے وہی موسیٰ صاحب جلدی لیا اِنَّ وَلِيَ الْعَوْلِيَ حَضَرَهُمَّ موسیٰ میانیو ولیو مجھے ایکس ولی سن انتقال یہ سلوکن ہنزل نظرم تل کیا ہوس تو شنو توجہ یو کن یہ سلوکن ہنزل نظرم تل ہوس یہ سو گزراو ربند موسیٰ میانیو ولیو مجھے آخ ولی موسیٰ کو آرام دپنی کس ولی چھو خدا سن نیرن یل گنوت آجائل دمس خدایا چھو گناہ گاریوت یہ چھو نابکاریوت امی عمری گنہ یاد کر ربن دمس نانا موسیٰ علمس اسرائیل آونا ایم دس اور کریک دبن وارا نفسہو گربتا زلیلتا خدایا بچھس غریب تو بیچھس بچ زلیل میں کبن توبہ مشن ونکنس موت دشن چھن میں کہیں ونکنس نظر گسن تتراکہ میں خدایا موسیٰ صاحب دس خدایا دمس اے موسیٰ اینون میں اتار ون کرہ ونیشی میں تل لازم امس مغفرت تو تلنی خدای کرس کیا دپن ژٕ بنی اسرائیل سارین کرک یس امس جنات پر ام سن برکت کر تمن تم مغفرت ہاں یل موسیٰ صاحب کریک دک ساری آئی کیا کرنے جناز پرنے یہ اس گناہ گار گناہ چھ زقسم گناہ صغیرہ تو گناہ صغیرہ چھ اتکن تو حدیث اندر آسو بوزمت اگر ات سے گناہ کرو وضو کرو ان چھ چھلن سے پیون مگر گناہ کبیرہ چھن توب کرنے اگر یہ گسن ما سوچ بول گناہ تاچ توب لازم کرن ہاں اگر سے اعلان گناہ کرکتے چھ اعلان توب چاچی خدا سن دربار اس میں توب کرن یہ تو توب کرک رب چھ ضرور تل مغفرت یا چون تمہیں چن کفی رسول کائنات تو ستت یا حتلے توب کرن دوس یلکی گناہ نشوس پاک جناب محمد گناہ نشوس پاک جناب محمد رسول اللہ میرے بزرگ دوستو یہ رات سے حاضی لیلت التوبہ توبش رات اور ازبوز انکلس یہ بیان تبوز اور توبش عظمت تبوز یوتا ٹائم آو بس خدا اسمو خدایا ون بوزن پرن خود دیجی کیا عمل کرنو توفیق ون بھی ہمو عطیاتو سے سو شکل پرن بناو پنن گناہ تھا وہ بروح کنک دزانو بھی ہمو من کرو خوب یتھے جس گھنٹس دو اللہ تعالیٰ کر سانن گناہن تے سری کر سب برابر صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ بڑھ زود آواز آمد مصطفیٰ بڑھ آمد مصطفیٰ چہرے وادھا مرحبا چہرے وادھا تلونس آمد مصطفیٰ پولیس بھائیو بڑھ کیا پتہ بروٹس کو صاحب ممبرس کوئی ساجتا ہمز تے سفر مز بس آمد مصطفیٰ زود آمد مصطفیٰ چہرے وادھا مرحبا چہرے وادھا سالندہ جلدہ
سانن دا دل دوا سانن مرزن شفا سائل کرزن آدا کری اسا چکراوا کری اسا چکراوا کری اسا چکراوا یا آمد مصطفیٰ چہرے ودہا سالندہ جلداوا سالندہ جلداوا سال مرز الشفا سال مرز الشفا سایس کرز اسعادا کری اسحاجت روا تو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کری اسحاجت روا سالندہ جلداوا سالس کرز اسعادا چہرے ودہا چہرے ودہا کری اسحاجت روا سالندہ جلداوا سال مرز الشفا سالس کرز اسعادا سالس کرز اسعادا سال مرز الشفا سال مرز الشفا بس اغفر ذنبی یا غفار اغفر ذنبی بیٹھ بیٹھ اغفر ذنبی استر ابی یا ستر استر ابی زندگی رزقی یا زندگی رزقی یا ارحم حالی ارحم حالی بیٹھ بیٹھ ارحم حالی عاشق العارفین پرہیزگار شبیب دار الہاودیدار کل تھاو سال الجمال اشار شبیب دار الہاودی چار کر پل ایسی لاچار نت گناہگار کٹ چھپن جائے اے وسیل علی سوریا شود حسادار شبیب آدل کرے قرب یا جائے
वंदे दिस आवाज जान वंदे जान लो जान वंदे दूर उछिना पूर सामान लो जान वंदे सर्व पागल करे कुर्बान जान वंदे जान वंदे जान जान वंदे दुआ करो इन चित्र पेज बने था हाथ लग ओढ़ गट यो नाव तहम इंशाल्लाह दुआ मज रोजो वन अल्लाह ताला करें सोन आज शब करें कबूल खुदाया इन बीमार से तमन कर शिफा आत्म से दुआ शिफा खतर मुदस्सिर बशीर इन चेत मजिद नियाज ते सोजन खुदाया इमन तकलीफ छुत करन तम निश आजाद इस दोद छुस करस तम निश आजाद इत परेशानी में छुस करन आजाद इत मुसीबतस में छु करन आजाद अमान अमीन तुश नियाज सोजन खुदाया इमस कर शिफा दादल करस दवा जयद अहमद शाह इमस कर शिफा फैसल मुजफ्फर से कर शिफा गुलामुद्दीन शाह इमल कर दादल दवा अब्दुर्रहमान शाह इमल कर कर्ज सदा आलिया जान इमल खतर खुदा इमल कर शिफा इनसे बेमार इमल कर शिफा इनते बेमार गामस में तुमल कर शिफा मोहम्मद अयूब शाह दहजस में खुदाया करन दादी निश आजाद करन दादी निश आजाद इमन मोज बेमार इमन कर शिफा मुश्ताक अहमद इमन ते कर शिफा अली मोहम्मद शाह इमन ते कर शिफा दाई मगफिरत बशीर अहमद शाह अमल कर शिफा इनसे दुआ शिफा खतर सुन मजिद नियाज अल्ताफ राजा इमोतिश मजिद खतर नियाज सुन मन ते कर शिफा दुआ मगफिरत साली फयाज अहमद शाह सब इंतकाल गो तमो मजिद सोज में 10,000 अल्लाह ताला करीम तुम जन्नतुल फिरदौस अता जन्नतुल मावा करने खता इतन घर कल बोतल कल सब्र जमील अता इंत्रो पाथ कुल आयाल खुदा कनस तमन सब्र अता अक सच मोज अमिश अकु निचु इशे मुझ गुजरामुत मोज आई कब्र पे वारिया वदन पोत किन मुश रसूल कायनात तमस मोजी कर सब्र माज वुश पास कुन कहीं तमस एक क्रेक दिन वाले अगर सच गसी चतरी फिक्र पत वोनुक अमिस चकिन सोल क्रेक या वो तमिस अम लक्चार पे सब्र कोर या वो तमिस अम लक्चार पे यकीन जिंदगी गुजार मोज गई माफी मांगने जनाब मोहम्मद आचुन का चारे आचु सब्र कर क्या रब वन अमिस अगर वदन हमो ये रब अमिस पगह खड़ा करन यूत फया सदा मलिस यूत अमिस माज खुदाया मैंने कहीं न्यून तेल क्या गर वदन मे गोडनथ वोनमुत मोन अमानत से निमत बह सात बह निमत तेम क्या चून मोल वदन ये सात बह निमत पानस कुन तम सात क्या चून मोज वदन अम सात मोज क्रेख क्रेख दिवन खुदाया ऐ सुनुत मे पे शायद डोट खुदाया ऐ सुनुत मे पे शायद तावन अकु नेचु सह न्युथुम अमिस माज अम सात समझ वो बह क्रेख दिवन मोजी कर सब्र सब्र फल गुलजार जात पाक हजरत 10,000 सोजन इस मस्जिद खतर फारूक अहमद भट्ट यह सोजन मस्जिद खतर नियाज इमन खतर से दुआ मगफिरत कर खुदा करीमन जन्नतुल फिरदौस अता रियाज अहमद शाह इमन माज खतर इमन तरीन खुदा मगफिरत फयाज साहब इमन फादर इमन तरीन खुदा जन्नत अता मोहम्मद मकबूल शाह इमन करीन खुदा मगफिरत फयाज अहमद शाह इमन तरीन खुदा मगफिरत मोहम्मद मकबूल भट्ट राजा बेगम इमन करीन खुदा जन्नत अता गुलाम हसन शाह मगली इमन तरीन खुदा जन्नत अता मोहम्मद इस्माइल इमन करीन खुदा मगफिरत इन बे औलाद जलालुद्दीन बे औलाद इमो कर खुदाया आज त्रिपुर ये सफाई कर खैर बुल खुदा इमन सोज औलाद इमन कर औलाद अता सोजुक ये दरबार औलाद इने इनुक शमुक आर इमन सोज औलाद सकीना बानो छे बे औलाद इमो ते सोज नियाज खुदाया इमे आश तो इमे सोजुक आज औलाद
محمد امین شاہ یمن تہ سوز اولاد شیرازہ بانو یمن تہ سوز اولاد کوثر بانو یمن تہ سوز اولاد محمد امین شاہ حاجی محمد رمضان شاہ یم تہ مسجد نیاز صوبن خدا یمن تہ کر مغفرت یہ واریاہ بوڑ لسٹ گلشنہ بانو عبدالرحیم شاہ محمد رمضان شاہ زمرودہ بیگم محمد مقبول بٹ اسد اللہ زونہ بیگم محمد رمضان شاہ علی محمد شاہ غلام محمد زرگر عبدالرحمان شاہ غلام محمد شاہ سلیمہ بیگم محمد اشرف شاہ حاجی غلام احمد شاہ محمد لطیف شاہ فیاض احمد شاہ اگر کنسن تہ ناو مشت آس گومت تک بہ تم معافی منگان خدا یمو تہ یت نیاز سوز تمن کر مغفرت یمن ارواح دامن تمن کر جنت عطا مسجد کمیٹی مدثر جلال الدین فیروز احمد شبیر صاحب مقصود صاحب یمو میں پتمہ ہفتہ پہ کنٹینیو فون کر مولوی صاحب ینس دہ کرک ینس دہ کرک مظفر احمد خدا کرن امن تہ خانہ آباد امن تہ کرن خانہ آباد یت جماعت تہ کرن آباد درود شریف سلام پڑھو ام پت کرو دعا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ لا اللہ صلی یا رسول اللہ السلام لا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام برسال پال مارے سوئی خیلا مجل تاج دار سوئی خیل اللہ سلام گلاب مال کر ہے کال چیل بل سلام اخ گزار سوری خیل اللہ غلام نبی شاہ چلا مش آرتی شاہ بھی مجلس شریف غلام نبی شاہ آرتی شاہ غلام نبی شاہ مسجد اکتجی شیخ نیاز سوزن امس مراد خدا کرنس تم سری حاجت روا تہن نیر نبر تہ کرو راتس محنت بس دعا کرو نیوک سالس پنن پرور دگار وچت کم کم نظار سولیک نا اللہ یا رسول زرن کا چون دور چون عاشق کرانچی زار پار سوری خیر اللہ صلی اللہ یا رسول اگر تہ مز گھن ہاتھ 500 ساس دن یت مسجد اعلان دعا کرس ونکس بہ پر بی درود شریف انشاءاللہ بہ تھاو امید یت وت کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ جوان یس بے اولادن آسہِ تنگ اونمت یس بے روزگاری نال آسہِ ولمت سُہ کر یتھ مسجد ونکس مدد اس کرو دعا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم گمزد دیو صدا اللہ پال بوزان شیر
خدا اللہ مولانا محمد ضرورت ان کو 100 جان محمد مستقبل 100 جان محمد شاہ جان محمد شاہ سوز مول سے 100 روپے اللہ تعالیٰ کرنے سے میں جنت عطا تو ہیرکن چھوڑ تو گزارش کرنا میں شروع دیون کے یت ممبر شو دیون ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تو 10 رے بکرن کہیں مجبور ہے زیرے پہ 5 رے پہ دیت مجید صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بلدو دیو صدا چلے دعائے مغفرت خاطر آل بوزان چھی غلام محمد شاہ 100 روپے اللہ تعالیٰ کریں نیک حاجات روا جوان وقت ام سوز 500 اللہ تعالیٰ کریں میں 5 کروڑ آتا جوانو بسو تو گول زگرنت مجید کریو از مدد میں 3:30 ٹائم ونچ میں 15 منٹ پتہ چھس بیٹی کھڑا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا نبی چار کرے ازلاچا اللہ دستگیر کرو گناہگاران اللہ یا رسول اللہ اگر نکر سوچ ناو لکھنا پد دی ہے ناو لکھنا پد دی یا وہ گوڑنا تھی کاندین دائرے پہ اس کر اس دعا صلی اللہ علیہ یا رسول ریاض امروٹی گزرین تجھے امروٹ 300 روپے ریاض احمد شاہن ماجد خطب امروٹن 300 روپے ریاض احمد شاہ امروٹی میں کوتاس 300 روپے مجھے خدا کریں تہندن ارواحن تو مغفر جنت الفردوس کرنے کھتا ساتھ سنیا ہے یہ ساتھ اللہ ہی مانگوستی بلے خدای موزین اللہ خدا کرنے کو یا رسول اللہ پھر سوزی موسوم الپانچ اللہ تعالیٰ فرائل ام سند اس مولس ماج ام سند مولس ماج ہے ام سند بہار ام سند مولس ماج ہے ام سند بہار ام پریشان تمل کرنا غم نش آزاد متھوئی ہو کات کڑیو پنی چل مزاج عید چھوئل واجد یہ خدا سن گر اس پنیس گرس لاگل خدا سنس گرس دیواز اس خرچ صلی اللہ علیہ یا رسول سلام علیک یا اللہ صلی اللہ علیک یا رسول سلام علیک یا پوری نیت مسجد شریف ساتھ رہے اللہ تعالیٰ کرنے دین و دنیا آباد راستہ کرو ساتھ مسجد مزہ اللہ تعالیٰ کرنے چینس خالص مدد سجاد احمد شاہ ماجد خطب 100 روپے سجاد صاحب چی دیول ماجد میں 100 روپے اللہ تعالیٰ کریں تمہیں جنت عطا جنت الفردوس عطا ناو لکھنی لکھ ناو تے ناو تے اگر کہاں لکھ اے پوجد بے کی مہات ربی اللہ تعالیٰ ہوئے نظر سبن جو فاتح ربی اللہ تعالیٰ کریں دین و دنیا آباد سمیر سبن جو 100 ربی اللہ تعالیٰ کریں دین و دنیا آباد جواہرہ بیگم اللہ تعالیٰ کرنے میں ازداد شہزاد غم تو پریشانی شہزاد سر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام اردو صاحبن جو 100 ربی اللہ تعالیٰ کرنے میں سکول
بچو سوات دون مجھے اللہ تعالیٰ کرنے قبول صلی اللہ علیہ یا سان بین سکیلس بے اولاد خدایا یہ میں دربار ونکس ساتھ سوزس اولاد بٲے تہِ کوٚر مدد اللہ تعالیٰ کرنس دین و دنیا آباد أمس کرن کامیاب یمو بے روزگارو ہے امی لیے سوز خدایا سوزک روزگار ون سوزک روزگار گمزادن دل پھیلے خدای موزین اللہ شاد لا کرین خدای موزین اللہ سجاد صاحب دِوان 100 رۄپیہِ جوانو زون دو آخری چارج دیو یوکل آخری چارج 300 رۄپیہِ 199 دیو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا نبی اشیاء زعائی فرہیان اللہ تو سوا کسولو پلین میں لگیا صلی اللہ علیہ یا رسول جان محمد سے دون 2,000 رۄپیہِ مسجد جان محمد زرگر مول سن 2,000 رۄپیہِ خدایا أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس کر جنت عطا جنت الفردوس کر تُہۍ پٔتِم تہِ تُہۍ تہِ ترٛٲیِو چندس اکھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا باؤنید آسیار مزمل بالو دِوان 100 رۄپیہِ مجھ داج شفا خٲطرٕ 500 داج شفا خٲطرٕ خدایا یتھ داجس منٛز گیٖر چھِ کرن دادِ نِش کرن تِم بٮ۪مار نِش آزاد محمد دعائے شفا کر محمد یوسفن کوٗتاہ دعائے شفا تٔمِس کرُن حج خٲطرٕ محمد یوسف چھُ گرِ بٮ۪مار خدایا تٔمِس کر شفا کرُس یتھ داجس منٛز چھِ کرن تِم دادِ نِش آزاد خدا یتھ بٮ۪مار منٛز چھِ کرن تِم بٮ۪مار نِش آزاد گمزادو دیو سادا تلیم اللہ پان بوزان چھ رسول خدا اللہ یا رسول اللہ بشیر احمد شاہ سناب علی محمد شاہ بشیر احمد شاہ ام سۭتۍ 500 رۄپیہِ سناب علی محمد شاہ سناب علی محمد شاہ غزبائی 5 ہتن سوزنے خدا 5 کروڑ وٕنۍ گزریومُت سُہ چھُ یِمن فادر گُزریومُت خۄداے کٔرنَس تٔمِس مغفرت أمۍ سٕنٛدۍ نٲے دِتۍ أمۍ 500 رۄپیہِ اعتکافس چھِ بچس تِمن کٔرۍزِ دُعا بیٚیہِ چھِ اعتکافس ییٚتہِ سٲنۍ بٲے وارٮ۪ن زٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِہُنٛد اعتکاف تہِ قبوٗل تُہُنٛد اعتکاف کَرُن قبوٗل دُعا منٛگہِ خۄداے اعتکافس منٛز تِم تہِ کٔرۍزِ قبوٗل تِم تھٲیزِ پننہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل جہل پایل طلب ساوٕے محمد علی شاہ چھِ دِوان 500 تٔمِس چھِ اولاد چھُنہٕ أمِس کِہیٖنۍ محمد علی چھُ سوزان 500 یہِ چھُ بیٚیہِ اولاد خۄدایا سوزُس اولاد اَمے دربار سوزُس اولاد یی نہٕ یِہُنٛد یار سوزُس اولاد حال بٲے یا رسول حال بٲے یا رسول 10 منٹ چھِ تۄہہِ چھُو سارنٕے گُزٲرِش کٔڑِو پنٕنٮ۪ن چندن ترٛٲیِو آزا تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ کِتھ کٔنۍ سوزِو ذاتِ پاکہِ حضرتہِ تُہۍ وٕچھِو یور گٔژھِتھ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ خۄداے مدد یِم بُزرگن تہِ أنۍ 500 محمد اسلم گژھ یِمن سوزنے خۄداے 5 کروڑ یور گٔژھِتھ یِم ژےٚ نیک حاجات چھِ تِم کٔرنَے روا یِم گرِ بٮ۪مار چھِ تِمن کٔرنَے شفا
محمد اسلم نیچی گزرم تمس کرے جنت الفردوس عطا نبی صبن دیدار عطا قبر بنائی دے جنتک باغوں مزاق باغ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی امتیاز احمد بخش دیوان 500 مجید خدا کنس دین قبول خدایا یہ دین کرس قبول ایم دیتی خانے خدایا سے ام کری آباد ہن گرت کرن آباد ہن گرت کرن آباد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلو مکوئی بشس نکوئی صاحب تراولا نبر میں نہیں رکوئی بشس نکوئی مجبور کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بس شیو امید چلی کرتا میں میرے بھلی نتزا یہ گئی جوانی صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سمیر احمد شدی والمجید 500 اللہ تعالیٰ کرنے سے دین قبول اللہ تعالیٰ فرائے علمس یہ موت عظمت کر خدایا تین خان خرابات بڑی وسیری آت نبر خدا یہ موت عظمت کرتے ہوں دل کر قبول ان بے اولاد تمن سوز اولاد کہتا ہوں میں دعا کر خاطر خدایا بے اولادو سوز خیمی دربار اولاد بیکار لطکار بے روزگار لط روزگار یم پرسی من سفل مزاس آج قبر اندر تمن کر مغفرت تمن کر جنت عطا تمن کر جنت الفردوس بیال الاروان تکر مغفرت تم جماعت کے الاروان مغفرت انہیں ہے اتداری تم چور جوالیت اما سے سہی بے روزگار اما بے روزگار تمن خدایا سوزک روزگار سوزک روزگار سوزک روزگار ان پریشانی ممز کرو تمش آزاد گمن مز تمش کرو آزاد امن سوز رتکار امن کر ہدایت امن بزرگن کر ہدایت انہیں یہد ریش سفیدن ادعار دوست سینی زار خدایا سائمن عروان مغفرت ان بے اولاد چاسن بچار امچن کس سکن ملیتی دود ان بے اولاد کیا امچ ڈاکٹرس پر ڈاکٹرس فیرن خدایا سوزک ہمیں دربار بے اولاد پرخ اولادت فلسطین اس خاطر مجھے دعا خدایا بے اولاد الاولاد فلسطین کرنی میں ظلم و نشازہ 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 خدایا تچی موسو تم چھ لکڑ لکڑ بچت کیا اختیار کرنے اتھائی کن مارن تم خدایا کرن فلسطین تے آزاد آج دیو امینیت صدق فلسطین تے کشمیر گسے آزاد امینیت کڑیو آزی چنمز خدایا گسنا یہ کشمیر تے آزاد گسنا فلسطین تے آزاد کرن فلسطین تے آزاد انہیں تمن بچن ہند آر کرن فلسطین تے آزاد امن بزرگن ہند آمین قبول امن جوانن ہند آمین قبول مسجد کمیٹی تھاون سلامت امن ان نیک حاجات تم روا اعتکاف کرن والن ہند اعتکاف قبول امو بوڑی لسٹ چاٹو سے دتمت این ناوات مزیز خدایا آمد تمن کر سارنی المغفرت تمن کر سارنی المغفرت یم جوانت دارتیون آمین کرن قبول شب قدر ہندس رحمتس امیدوار شب قدر ہندس مغفرتس امیدوار فیض و برکتس امیدوار نورانس امیدوار ماہ رمضانس فیض و برکتس امیدوار یہ منگو اتت کراتا یہ منگنے رب دل مانگے کراتا
خدایا آج کر رزق برا آج کر عزت برا آج کر صحت برا خدایا آج کر سان اول مغفرت واتنا وقت سانتر فاجل ثواب سورة الفاتحة من اخلاص اللهم صل علی سیدنا علی رسول الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط